laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يشد من هراما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من حماية الدين والنفس والمال والعرض. ولقد حمى الله لكم النفس فأكد حرمتها وتحريمها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرن القتل بالشرك فقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي الترمذي وصححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى قال الله متبي ko kanko heerori wurnugol e wargol, ko kanko heerori wuurugol haramayata ɗen seedo ala reweteɗo e gonga si wona kanko, ko waɗi mo ɗum ɗo ala e jungo mum o handata e rewede. ko goto kanko subhanahu wa ta'ala eɗi fuu ka tagugol e ka jeygol e ka toppitagol e ka handugol e rewede ɗiɗo alamo kafe majji. sa jaɓi goɗɗi ɗiɗo a acci ɗiya haray a wonali taw julɗo. sa jaɓi Allah ko goto o mara ɗimmo ka zati makko, a jaɓi ko kanko tun tagi tagore nden, ko kanko tun wurni, kanko tun warata, kanko tun arsata, kanko tun katata, kono na kanko tun rewete haray a wonali taw julɗo. heferaɗen ko ha ɗo arnoɓe dari. idan ko ma jaɓa kadi ko kanko tun rewete, jaɓa kadi fiyake tagore nden ko jungo makko woni. en seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko mo o suɓi e nder tagore nden fuu o ɓurni ka yiɗugol e ka hoolagol, o waɗi mo nulaɗo yo o yottin e tagore makko nden ko honɗum moƴƴaniɓe ka gurdam maɓɓe adna ɗo e kalakala maɓɓe si ɓe jaɓi ɓe ɗoftike. oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawi no jeeya e maakuji makko ɗin ɓe maaki la yazalu lmuminu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. neɗɗo gomɗinɗo o seerata, o iwata himo e yaajede e diina makko kan fannin o heɓaali ƴiiƴan harmuɗan, bimana fannin o waraali neɗɗo. en toro Allah yo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal haadal ngal daro. kono yimɓe
hole Allah subhanahu wa ta'ala hulgol Allah wana moƴƴingol doloke on na moƴƴingol hoɗogon hulgol Allah ko jaɓɓugol waɗa ko wi kon harano welti jaɓa kadi acca haɗoje makko ɗen harano jaɓi no welti jarnemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nemaji makko ɗin fuu sabu o ɗaɓɓira en e nder nemaji makko ɗi o waɗani en ɗinsina yo jarnumo kala ko Allah waɗani en kon fuu ko ɗaɓɓiri en e muɗum ko jarnugol mo jarnugol mo noon hatta e wi'ugol tun ka hunduko ɗo Allah jarama ƴettugol nemaji makko ɗin waɗa ka o wi yo ɗi waɗe ɗon ko ɗo woni jarnugol mo ngol tigi darɗe maɗen daariraɗe ko wiya daareɗe kon ko haɗuma kon acca nanɗe maɗen jentoraɗe ko wiya jentorɗe kon ko haɗuma kon acca hunduko ma ko wowlirako ko o newnan ma wowlugol kon ko haɗi kon acca gollitirgol tere maɗen gotol kala ko ngal taga fimum ngal newnana waggol kon ko ngal haɗa kon acca ko ɗum woni jarnugol mo kanko subhanahu wa ta'ala ƴettugol piiji ɗi o jeynuma ɗi waɗari ka wima ya waɗu ɗon ɗum woni jarnugol mo idan jarnumo kanko subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗi o nemini dow mumen ni no jeeya e hoore majji on ko ɓuri himmude ɓuri teddude e nemaji Allah ɗin e hoore meɗen nde tawno o waɗani en ko wiyete kon diina o hiwani en diina kan kadi o waɗi e meɗen wonkiiji o hiwani en kadi wonkiiji ɗin o halfini en jawle o hiwi jawle ɗen o waɗani en teddungal o accirali ngal ni yo ngal yeeɓe idan no jeeya e piiji ɗi tawata ɗin ko diina kan ari fiimum tigi tigi hiwgol ɗiɗo piiji himayatu din wannafsi walmali wal ird wal aql hiwgol diina kan e wonkiikin e jawdi ndin e teddungal neɗɗo on e haqqille makko ɗen ɗum ɗo no woni objectif ji diina kan ko ɗum ɗo diina kan faandi haray Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o woodini en o yamiri en o haɗi en himo darndo en kadi so wi'i Allah ko wi'i hoore makko kon na ene wi'i ɗum huwa alladi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahari afala yaqilun ko kanko woni wurnowo wara kanko luutindirta jemma e ñalorma kaaɓe kañum taskata ko wattana yila ngurdan e mayde ko e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala woni kono noon himo jarribo bani adama on darndomo ka anniye makko sa anniyike wargol si tawi fewndo on hewti o wallete mo falɗa warde on maaya heɓa probléme honɗum na ko o maaya kon anniye ma wargol ngol kono wargol ngol kanko jogui sabo wi wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala laatanaki wonki hay e wooti ndeki maayata si wona nde Allah duŋini o wi yoki maayo ɗum no waɗana deftere waɗande lajal fannin bimbi on hewtaali ko etiɗa wa on ka a piira fiyo maayo ronka mayde ɓisira fiyo maayo ronka mayde waɗa no wardete noon fof fiyo maayo si leero yona ali maayata kono noon ɓay an ko yo maayo anniiɗa a hetta e anni warɗo idan Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi kaaɗo diina meɗen no jeeya e golle makka on hiwgol wonkiji yimɓe ɓen o jogindiri o ɓannindiri o eɓɓi fotindirde hakkunde wargol wonki e sirku o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka o manti jiyaaɓe makko ɓen ɓe tawata ɓen ɗon ko jiyaaɓe makko o wowli golleeji maɓɓe moƴƴi ɗin ɗi ɓe watta o wowli boneeji ɗi ɓe waɗata ɗin kadi
no jeeya e boneeji ɗi tawata jiyaaɓe makko ɓe watta ɗi sati ɗi o sappi e oɗo aaya walladina la yaduuna ma allahi ilahan ahar ɓen ɓe tawi noddidata e allah reweteeɗo goɗɗo gon woni malaikajo woni annabaajo woni waliyaajo woni jinna woni honɗum nde ɓe noddidata allah e reweteeɗo goo noddidoowo allah e reweteeɗo goo jeyaaka e jiyaaɓe allah jantaaɓe ɗon ɓen o watti ɗon honɗum wala yaqtuluuna annafsa allati harrama allahu illa bilhaq ɓe warata wonkiiki allah harmini wargol kin si wonaa e hoore goonga ɗen anndi wargol wonki kin e hoore goonga ko piiji tati ma gootel e piiji tati ka islam si neɗɗo wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah huunde daginta wargol mo si wonaa so waɗi gongel e ɗin ɗo piiji tati so tewi ke pas o wari wonki o wartorta sabu ki wonki ki o waɗi ɗon hara koye hoore goonga si o resi ɓaawo nde o resi o jeeni o wartorte sabu ko jeeni kon ɓaawo nde woni julɗo maa si o dari ko o mijidike haa o wi tigi tigi diina islamu na goonga ndaaru hannde aduna on fof ko heeferaɓe jogii moƴƴireji ɗin fof islam ko ɗayne o wi kanko acciti islam honti keefeero ɗo kadi o warete hoore goonga ko ɗiɗo tati peti dagini wargol julɗo imma o wari wonki ma o jeeni ɓaawo nde o resi ma o yaltiga diina makko ɓeeɗo wi ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون بجينة تاكد وواتي يسنم هن ومن يفعل ذلك مواتي غنجل إديدو ما واتي إديدو فو يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ولو هبه دول بكاتو لت مكو دين دوبل يوم القيامة وهدو كريك لت اللهم سونا سو ودي كو يا يسلم كون سو توبي اريكا بخاري كا مسلم نلا صلى الله عليه وسلم ان ماكو مبbe maaki woddite piiji jeedi di halkooji din be maaki piiji jeddi dido ko halkooji neddo bi maana fi neddo wadi di halkay mo dina de maka lette ɓe janti e nder ɗin piiji jeɗɗi hon ɗum wargol wonki neɗɗo julɗo harana e hoore goonga ka sunanu tirmidi ariɗo maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadise on allamatul albani no sellini hadise on o wi nelaɗo maako sallllahu alayhi wa sallam la zawalu dunia ahwanu inda allahi min qatli rajuli muslim ittugol adna on yani ñobbugol kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗe e ko woni e mum kon bone ɗum ɗon on e wargol neɗɗo julɗo gooto pet si ɓannindirama yeeso allah bi mana a waɗi dossier ɗiɗi damande ka allah miɗo faala warde kaarijo julɗo miɗo faala ittude adna on fof montamo ittamo few ana ɗiɗi damande ɗiɗa wallini yeeso rabbu samawati wal ardi on a landi komo newnane goɗɗum e mum si o newnante ko ittugol adna on na wargol julɗo idan haray wonki julɗo mo itti bote e mum ko kanko itti bote allah subhanahu wa ta'ala itta wonki bote wonki julɗo ko ɗum waɗi haray ɗen hani wattande yila e piiji men ɗin fof hara a etaki ka jinnata ka gurdam maɗa ɗo ha immoɗa yawmal qiyama hara wonki julɗo no ka dande maɗa sina ɗum hara e heɓi probléme o sattataki wa akhbara mustafa sallallahu alayhi wa sallam anna awwala ma yuqda bayna annasi yawma alqiyamati fi ddima nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema si aroyama yawmal qiyama hakkunde yimɓe ɓe piiji ɗin fof ko attete ñaawede taw ko wujjidirano ko jattidirano ko toñodirano ko piirano e ko ño'idira ko yennidira kala ko yimɓe ɓe waɗidiri ko attete ñaawede hakkunde maɓɓe taw ko fii ƴiiƴan ɗam
hombo iwpuno ƴiƴam hombo warno hombo ko ɗum ɗo attete ñaawede yawmal qiyama hakkunde yimɓe ɓe hadis on ko hadis muttafaqun alayh wa min ajli hurmati nafsi wa tahrimiha rattaba allahu ala qatliha uqubatin fi l-akhirah wa uqubatin fi d-dunya أما عقوبات الآخرة فقال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما haray ko sabu teddugol wonki sabu harmugol ittugol wonkikin waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi lette wonande neɗɗo ittuɗo wonki letteji goo ka laakara goɗɗi goo ko aduna ɗo letteji ɗin ka laakara koko Allah subhanahu wa ta'ala janti ka aya ɗo ko o wi kanko subhanahu wa ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan mo wari neɗɗo gomɗinɗo hara o toyi pas woni a fellumo woni a tufumo woni a mbootimo oto ma on woni a fiɗumo hayre kala no waɗɗa warɗamo hara a tewi pas ko anniɗa ko wargol mo ko waɗɗa ko fiyo maayi ko ɗum wiyete wargol neɗɗo hoore teware mo waɗi ɗum mo wari julɗo e hoore teware pas Allah wi joddi makko ndin ko jahannam wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam joddi makko ndin ko jahannama watti e hoore ɗum kadi khalidan fiha ko ton o heddoto o andi naatuɓe ka kaso ɓen no ɓurdi dardiaji no toon ɓe lewru no toon ɓe hitande no toon ɓe duuɓi no toon luttoɓe toon kadi ida wa kadalika naatoyɓe ka yiite ɓen ko ɓuri jogade probléme hulɓiniɗo ko ɓe waɗanaɓe o dardia ɗo khalidina fiha luttugol ndertol ngol ɗum ɗo woni go'o lette makko ɗe ɗiɗi wa ghadiba allahu alayhi Allah no tikkanimo o weltantako mo abadan tati wa la'anahu Allah no huɗimo kadi nayi wa a'adda lahu azaban aliman himo préparanimo lette musuɗe si tawi neɗɗo nanta qur'an o sikka wonde si wiyama goɗɗo naata yiite hara lanni ala haaji o wontiwol ngol lette naatuɓe ka yiite ɓen no ɓurdi lette musuɗe yalla dandu en na wonɓe ka yiite ɓen fof jogii lette goote idan si yimɓe ɓen ka nder yiite toon hiɓe ɓurdi lette musuɗe ko ɗum waɗi oɗo Allah watti kadi e hoore ko o naatata yiite kon ko yiite nge sunnatama kon ɗum ɗon kontaɗo lette musuɗe o wi kadi mo wattanimo horɗo honɗum wa adda lahu azaban alima himo préparanimo nder to nooneji lette musuɗe ɗum ɗo ko joddi warɗo neɗɗo julɗo e hoore teware ka laakara ko ɗum waɗi ɓeeɗo wonɓe e moɓodirde hannde e oɗo aduna yuppa ƴiiƴan julɓe fubbo e ƴiiƴan maɓɓe si a annda hay hunde a wiya e Allah ha jaaka e julɗo ɓen Allah watta nayila e maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ñaawi no gayni kanko mo habbi résultat on julɗo ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وتأسك الله no weltindi mo ittila o haajaka e ko toñoɓe woni wadde ko o weltindaki idan kon woni wadde o innama yuakhiruhum li yawmin tasghasu fihi al absar himo sabbiɓe ha ñande gito furtindoto ko ɗo sabbiɓe nde ñande ɓe andata wondema ko ɓe wonno e mum kon wona moƴƴere doole ɗe ɓe joginoɗen no sengole doole Allah ɗen lette ɗe ɓe woni hibbude hoore julɓe ɗen ko seeɗa e lette Allah ɗen ɓuri musude ɗum ɗon sabu ko lettata goɗɗo ko ha wonti ki yaltata ɓanndu makko a wata lettude fure ko wawi lettude fure o ko Allah si neɗɗo waalike fure a ƴetti a juuɗi e sa buggike ka ndiyam e sa naɓi ɓe firgo amari fof ko gotude makko ɗum tampitam hay hunde idan ɓeeɗo Allah no marani ɓe ndiɗon joddi waɗɗo ɗum ɗo warɗo julɗo o woni ko julɗo waɗi ɗum woni ko keefeero waɗi ɗum ko ɗum ɗo woni joddi makko ndi ɗum ɗon kaka laakara amma ka aduna ga Allah no waɗi letteji o wi mo wari gomɗinɗo hara ko teware fas ka aduna ɗo joddi makko ndin ko hon ɗum koyo warta goɗɗo teke pas wari julɗo
joddi makko ndin ko yo o ware siwana hara yimɓe wara ɗo wi men accanima joni yo addu diya neɗɗo gooto si ɗum ittinama goɗɗo hande sihimo heɓa ɗum maasi fami makko on ittinama ɗum siko famiji goɓe heddorta hay gertogal sabu diya bani adama ko 1000 dinar 1000 dinar si sen sama hande ni ka wonɗen ɗo fanɗi ɗoɗi heɓe 2 milliards 200 mille francs guine hara nasin si moƴƴi hen sa diya bani adama goto ko ɗum ɗo hara prix mayɗo sensira kani saabu zakat on condi ɗon hikka idan 1000 dinar o duwa ittude si tawi o accanama o waraka ko ɗum o duwa jonde ɓe famille wara ɗo ɗum ɗo ko lette ɗe o duwa lettere ka arna ɗo subhanahu wa ta'ala o humpitino en ko alquran ko o wanno kon e hoore yimɓe attiɓe en ɓen ñaworne tawi ko nden lutti yahud wona hande ɓe fuɗɗi waro hoore wona hande kadi ɓe accata ɗum ko golle maɓɓe kiɗɗe ko ɗum waɗi ha subhanahu wa ta'ala andintini ɓe ko o farli kon e hoore maɓɓe ɓe ɓuran tippike o wi wa katabna alayhim fiha anna nafsa binnafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udna bil udni wa sinna bis sinni wal juruha qisas min farlino e hoore maɓɓe ka tawreta toon ɗum windi toon no windi waali mo wari wonki koye wonki makko kin itte mo itti yitere goɗɗo ko yitere makko nde itte mo ɓori kino goɗɗo kino makko ngal ɓore mo tufi noru ngo heɗɗo noru makko nde ko tufe mo itti ñiire goɗɗo ñiire makko nde itte mo barmini ko yo barmini hono ko barmini kon ko ɗum ka tawreta idan ko ɗum ko ñawrni ka qur'an haray ɗum ɗo fof ko letteji ɗi tawata neɗɗo on waɗnani ka aduna ga kono ɗiɗo ko sengole lette lakara ɗe woni ko Allah janti ka aya ɗo wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban alima Muawiya radiyallahu anhu wi nela sallallahu alayhi wa sallam be maki كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وفي كانكم معاوية رضي الله عنه وننين لا رماك صلى الله عليه وسلم وفي بكا توجي فو نجرتا كألا أكنا نتو سوى ناس نتو ميتو كيفيرو ما نتو ميتو نواري جلب هو كواري وفيما رواه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه عليك صحيح البخاري إن صلى الله عليه وسلم بماكي julɓe ɗiɗo si kala ƴetti kaafa muɗum ɓe fotti ɓe soppidiri goɗɗo e maɓɓe maayi oya luttiti ɓe maaki mayɗo on e luttuɗo on fof ɓe naata ka yiide yani warɗo on e waraɗo on sahaba en landiti nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi nelaaɗo hi min anndi o warɗo julɗo ɗimmo mum ɗo o naata yiide ko fii honɗum waraɗo on naatiroyta yiide o wara nelaaɗo maaki ɓay hari mo rerɗuno himo anni kanko kadi wargol ɗimmo makko ngo ya attimo kono kanko kadi ko anni e wargol ɗimmo makko ngo yaade muɗum idan ko maydi e mum kono ɗum imitoto e hawre muɗum idan si tawi julɓe ɗiɗo fotti ɓe piiridi mo kala maɓɓe anni e mum ko wargol oya warɗo on e waraɗo on fof nelaaɗo maaki ɓe naata yiide ɗum ɗo holli wondema wargol julɗo ko hunde hulɓininde tawata neɗɗo haana fijirde ko tawata ko hannde buy e yimɓe ɓen no waɗi wargol goɗɗo ɗum ko kusno wargol goɗɗo ko masibo ngo tawata hay si tawi laamu nanngalima hay si musidal ngal nanngalima siɗa mari probléme ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓay on ɗo kam o nanngoyde Abdullahi bun Abbas radiallahu anhuma o wi sami'tu nabiyakum sallallahu alayhi wa sallam yaqul يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا برأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى
أوداجه دما حتى يؤتى به إلى الأرض فيقول المقتول يا رب هذا قتلني فيقول الله للقاتل تعست ويذهب به في النار أو إلى النار. عبد الله بن عباس وي ونني نلا ميدن صلى الله عليه وسلم بماكا وندما سنة ورا يوم القيامة o aro yeyi hara himo tambori hoore makko nden ngoya himo seeri dolokke warɗo mo on seeri ngoya o gusamo haa yeso rabbu samawati wal ardi mbaɗa haka arso daro o wiya Allah ko oɗo warnolam ñaaw hakkunde amen ñaawre nde wona wonde e juutude ko raɓɓinude pot subhanahu wa ta'ala wi ana warɗo on ta ista a halkike o ƴette o naɓe ka yiite kanko warɗo on idan ɗum ɗo woni joddi neɗɗo warɗo wonti e hoore tewaare amma warɗo julɗo on hara o tewaaki la Allah yafanomo si tawi o tewaaki hara o hawru kono noon ko aduna ga himo mari letteji ɗiɗi arano on ko jonnugol yimɓe mo waɗi on siɓɓe wara ɗon ndiya gelode temedere ma ɗon alfu dinar koye mbaɗa feere muɗum wo watto e hoore ɗum o rinɗina daande si ɗum ala o hoora lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ɗiɗi kadi yokke ko wari ko idan sa ƴetti oto wima korowi a naadi yimɓe e naɓɓi a liɓoyi to si a wari to jowoma jeego ma sappo a waɗa diya maɓɓe on ma hoora goto kala lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ko an noon andi ko hono gerdata idan reynugol wonkiji yimɓe ɓen ko hunde ɗaɓɓande noon yeebugol wonkiji yimɓe ɓen ko hunde harmude a hana moƴƴinde lekki jonna yimɓe ɓen a anda tigi tigi nafoore makke e lora makke so a jonni yimɓe ɓen lekki tawi ko lorra woni toon neɗɗo yeebike ɗum ɗa mari golle so a moƴƴini ñaamete mo moƴƴa a jonni yimɓe ɓen goɗɗo heeɓi probléme ɗum no mari probléme nder toon kala ko adduɗa ko lorrata yimɓe ɓen tawi ko an ƴetti ɗum addi lorra kan a ƴettege ɓale muɗum an kadi itti sikke kan sa tawi ke pas a waɗi ɗum fi tun an ya heɓo yimɓe ɓen heɓo aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عباد الله وكذلك حرم الله على الإنسان أن يقتل نفسه وقال في كتابه الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان عليكم رحيما وجاء في تفسير هذه الآية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه احتلم في غزوة ذات السلاسل وغاف على نفسه الهلاك إذا اغتسل تيمم وصلى بأصحابه وهو جنب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته الذي منعني عن الاغتسال فقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا يتي الله سبحانه وتعالى ولو علم تري كوكانكم هانا يتede himo waɗi kadi ko yettire ɓen toromo e juule nela sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahaba ma hisna jeyaɓe allah haray islam wona nde warta tun ɗimmo ma islamu harminanma bal islamu no harminanma wargol hoore ma wono harmiri noon wargol ma ɗimmo ma wono noon kadi no harmi wargol hoore ma par ce que wontimaki na a jeyki jawdi ma ndi jeyɗa hay ɗum wona fes par ce que a wattanay ko fal laawa allah subhanahu wa ta'ala o harmini e hoore neɗɗo wo neɗɗo wargol hoore makko o wi ka deftere makko teddunde wata o war hoore moɗon allah subhanahu wa ta'ala woni ko o yurmeteɗo on aya on no fire firoji ɗiɗi wala taqtulu anfusakum ay la yaqtul ba'dukum ba'da wata woɓɓe e mum war woɓɓe himo fire wala taqtulu anfusakum wata goɗɗo e mo war hoore muɗum ari e firo oɗo aya
sahabajo nelaɗo o amru ibn al-as radiallahu anhu o firiri aya on kuuɗe nelaɗo ñinnimo e hoore muɗum idan goɗɗo ko o boni hakkille wo o wawata wiide ko sahabajo on firi kon nelaɗo ñinnimo e hoore mum ɗum nano woni amru ibn al-as o yahuno gueɗe no wiye gaswatu zati salasil tawi ko kanko woni hoore jama yahuɓe ɗon ɓende ñande o waali o hoyɗiti longal fawimo o immi o tawi himo jogii ella si o lootike himo huli wata o heɓo probléme so ɗum won sabu makko o yahi o taami o feƴƴi o julni sahaba ɓe ɓay ɓe arti Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe heddi ɓen wulliti ma kanko amru wi tigi o haala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko fettoy ɗon nelaɗo landitimo amru wi a julnu ɗimmoɓe maɗa ɓe hiɗa wonde janaba amru wi hi mi julniɓe miɗo wonde e janaba kono noon ko holɗum waɗi ha mi waɗi ɗum mi nani ko Allah wi kon ka deftere makko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wata o war hoore mum Allah no yurme on ko ɗum mi nani ko ɗum hade mi walloto longal somi huli hade somi lotete tami maayi nelaɗo moosi ɓe makali hay hunde ɓe innali a moƴƴini ɓe innali a bonni ɓen andi no jeeya e sunnaji ɗin oɗo sunna goɗɗo waɗde hunde yeeso nelaɗo ma o waɗa nde o yeeso nelaɗo deƴƴa ɗon ɓe innali accu ɓe innalta accu on ko sunna iqrari nelaɗo ñinnimo e hoore muɗum idan ɗum ɗo holli wondema neɗɗo on hana warde hoore mum hay fi dewal wona fi goɗɗum goko par ce que ɗo hade ko fi dewal ni ka ko fiyo o juulu si tawno hara neɗɗo no wawno warde hoore mum o waɗano hoore makko fiyo juulu wete o si tawi daganaki neɗɗo ko a wara hoore makko fiyo waɗi dewal ko honno dagorantamo warde hoore makko fi mere wa fi sahih al-bukhari an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحصاه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينزل في نار جهنم خالدا فيها أبدا أريد صحيح البخاري وما كن الله صلى الله عليه وسلم مفلد صحابة مكة أبو هريرة رضي الله عنه ووي كان أبو هريرة وننرين الله صلى الله عليه وسلم دماك مؤيتي نجندي وني لدي وني بنتيوال وني كلاكو سيبي o tuggi ka reedu makko o yuwitike fiyo o mayi o maayi nelaɗo maaki yawmal qiyama o naadoyte ka yiite o jonne sifa konko o wartorno ko adna ɗo yo o tufitor ɗum ka yiite ton no jeeya e ko o lettitorta nder ton kon himo lettade lette yiite ɗen e hoore ɗum kadi mo tufitade ton kadi ko tufno hoore makko wari hoore makko idan ɗum ɗo woni joddi makko ndi o wi kadi khalidan fiha abada ko ton o luttata kanko tawi ɗo fas wari hoore mum on warkoto janni ɓe maaki mo ƴetti poson mikkitike poson o ma ñaamimo fiyo o mayi o maayi yawmal qiyama o naata e ka yiite on poson kadi hono mum jonnemo o lettitora on ɗon ka nder yiite ton o heddoto mo ƴawi ka toowi unike fiyo o mayi o waɗante ka nder yiite ton kadi ka ƴawa o uno lette makko ren ko ɗum ko wona noon kadi mo ɓorni ɓoggol pandi hoore muɗum ɗum ɗo kadi kala noone mo wartorɗa on ko on lettirotoɗa ka yiite idan monotoɓe accira seytane hoore muɗum ha wi'a yomi yahu mi warto so a yahi a wartike a perdi aduna a perdi lakara kewiɗo pasi waɗi hoore mum woni a felliti woni e oto kewiɗa ukkuɗa hoore mum woni ko kala ko waɗɗa e hoore ma fiya a mayi andu ara e perdini hoore maɗa wartagol ittirtake moni neɗɗo teke pasi waɗi hoore muɗum hara o perdini hoore makko idan fijirtake no heewi no yimɓe jofoɓe ɓe tawata ko seytane on imamu muɗum tuma ɓe moni fof ko wigol wara e hoore mum waɗi ko neeɓa e misiddaji meɗen mokko ba jeyanoɗo e mawɓe misiide nden ƴetti ɓoggol o ɓorni hoore makko
o jonni seytane yo ɗow himo resi imo jogii sonnaaɓe ɗiɗo kono ɗum haɗaali mo moltanagol sonnaajo goɗɗo o moltii haa ñannde goo o tawaa ɗon tawi hannde kadi yo nane e hoɗo ngo mawdi kaari nanngidaama e ɓeygu goɗɗo ka hoɗo ɗo kadi no satti kono ndikka ɗum ɗon e dii ko fof waɗi o yeeson ko ɓeyguure makko nde mooɓi e awa mo hersiniimen ndaare ko waɗɗo o naati ka suudu makko mo jogii pisgara mo deeku o loowi fof o banni o joƴƴini o maɗɗi o sorni koyngal makko ngal ley o acciti nder suudu ndu fof woni ngaani ndaaren ko seytane watta bani adama ndikka si o tuubuno zina on o wakkili ayyibe yimɓe ɓen o huli Allah o rutti e di kon ko waɗi noon kam jooni noon wonaa ga wonaa to o perdini hoore makko idan ɗum ɗo ko golle seytane ni saɗa no wadde waɗi ka seytane yeetoto yimɓe ɓe yohɓe wara hoore maɓɓe e yii ka yimɓe ɓorni leɗɗe ɓoggi pilafonji wayi hoore muɗum idan kala waɗɗo ɗum e hakkille mum yo o yaltin ɗum ka hakkille makko daga naati jumɗo wargol hoore mum kala noone wartorgol ngol dagaaki wonaa ka ƴetta lekki fiya a mayi wonaa ka fellitoɗa wonaa ka tifitoɗa wonaa ka ƴetta hoore ma ukka e oto ma e télé kala ko waɗɗa e muɗum a perdi arna e lakara idan ari e hadis selluɗo gooto e wondiɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam par ce que wiyete sahaba ko neɗɗo wuuriduɗo e nelaaɗo gomɗini ko ɗum waɗi buyno torompaɓe anngal anndugol si innama juulugol e hoore sahaba ɓen fof ɓe inna haray sa waɗi ɗum a faji par ce que naafigiɓe no tawa naafigi na sahaba wona wuuriduɓe e nelaaɗo ɓe fof wiyete sahaba wona yiwɓe nelaaɗo ɓe fof wiyete sahaba ko wiyete sahaba ko wuuriduɓe e nelaaɗo tawa gomɗini kadi si on ti gomɗino harena o sahabaji idan oɗo gorko o wi o gomɗini kono fen makko on holli gomɗinaali o yaade nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama e wootere e jihaadiji maɓɓe o haɓidi e heeferaɓɓen haa o barmina barmeeji ɗin muusi haa o tawi o tampi o darni kaafa makko kan o waali e hoore makko ka tufitimo yani o gaynitii hoore makko goy ɓay o tawi o barminaama o tampi o joni o gaynto hoore makko ɓay o waɗi ɗum nelaaɗo sallah sallam naaki huwa finnar o ɗo kaka yiite o woni kaka yiite o yahta fii hon ɗum wonaa fiihi mo jokki nelaaɗo naa fiihi mo yahunoo jihaadi ma dama o hawji o waɗi hoore makko nelaaɗo makko huwa finnar si ara goɗɗo no accantenoo wargol hoore mum oɗo accantenoo ka sabu go'o ko kanko nelaaɗo wondi ɗiɗi ko fiyo diina Allah kan tabiti o yehi ka kene hay sinaa ɗum ka gunɗo kono ma dama o hawji o wartike o waɗi ko hana wadde nelaaɗo maaki o yaha ka yiite idan haray hanana neɗɗo julɗo on nde o tewoto pas o wara hoore makko ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rentini neɗɗo julɗo on hay yelagol mayde nelaaɗo maaki wata goɗɗo e mooɗo yelo mayde sabu lorra heɓu kamo si tawi no woni feere alaa ko ma o waɗa ɗum ɓe hollimo no wara ko waɗi tawi Allah waɗe Allah waɗima ko haa ɗo maɓɗa konngol gila ñannde waaliɗaa fure a maraa konngol hannde ke a dawata a hirndata a moƴƴinta a bonnata i dawata haw jam mayde sabu ko woni ɓaawa toon ko no hulɓinii a waawa annda ko honɗum Allah maranma a annda lorda ka marɗa kan si a maayi e keka wonduɗaa ɗo kono saɗɗe saɗɗe ka no gasa nde nawnare tampinema haa monoɗaa no jeyaa e perdi neɗɗo jarre ɓe ka jawdi mum maaka ɓeyngure muɗum maaka wonki muɗum o tikkana koddori e Allah on o mono so ɓuri heewde kanko ino tawi Allah waɗ ɗum ko ɓe yimɓe monantoɓe koddori e Allah ɓe so a jaɓi ko Allah waɗi e ma kon ko muusi wo ko ɗum moƴƴanma a torta ko Allah waɗe ɓe maaki si feere tawi woni feere alaa ko matoroɗa Allah mayde ko ya suɓinmo inna Allah wurnan fannin gurdan no moƴƴaninmi wara ñande tawi maygol no moƴƴaninmi ɗo a suɓindin Allah himo waawi laarde tawi nde tampere nde wonduɗaa ɗo o lorra mo wonduɗaa ɗe ɗo toñaɗe toñaɗaa ɗo hiɗa waawi wuurde ɗo heɓa moƴƴere waccama wuura si tawi himo anndi himo maranma moƴƴere tawa so a yaltiiɗo hannde a yeɓa fowtere o ƴettama hoore ma ɓoytama tampere nde ko kanko anndi ko to kanko woni gaa ko kono an a annda kono udditugol juuɗe ma ɗen waɗa ni Allah berke ma waran noon ɗum ko saljere mawlanande ɗon nelaaɗo maaki to goɗɗo mo waɗi ɗum
si tawi hay toragol e hoore mum mayde haɗama itti sikke wargol hoore mum idan haray neɗɗo julɗo on no waɗɗi e hoore makko reenugol wonki makko kin reena wonkiji ɗimmoɓe makko ɓen hay si woni ko keefeero nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki mo wari keefeero aadodaɗo ka islam julɓe ɓen haldi e o keefeero ɗo hara meɗen newnanma wongol ka leydi amen min mematama a mematami jokkuɗa mi jokka komi jokki nelaɗo maaki mo wari on ɗon lam yurih rayatul janna julɗo warɗo on keefeero ahdaɗo ɗon o meeɗata uurengol aljanna idan so tawi warɗo keefeero ahdaɗo meeɗata aljanna warɗo julɗo ko waɗa hono idan si tawi ɗum ɗo ko ni ko honɗum woni fiyaake oɗo ƴettoo bombunade ɗon ko muɗum yaha warto wara dalil makko mum kon ɗum dalil makko on ko majjere makko nde wona islam o wiyata neɗɗo yo war hoore mum fi warolgol woɓɓe sabu islam no halmini neɗɗo yo war hoore mum taw ko honno daginire ma war hoore ma warana woɓɓe si tawi oɗo yahuɗo ka jihaadi o secciti o warti ɓay o tampi barmiji ɗi o barminaɗi fi laawol diina allah oɗo o gayniti taw haɗa o barminama ha barmiji ɗi muusi o gayniti si tawi oɗo naati yiide sabu konko waɗi ɗon neɗɗo selluɗo ñaami ha haari yehi waɗi hoore mo honɗon defiyake makko iɗen dalil ɓeɗo wonaltina majjere maɓɓe nden kaɓe dambol no islam no woɗɗi ɗum rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأسلافنا وأخواتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبانتال